pen kala ya ke jing siap tieng sya ke jing slur. Ngan ong biang ke bol jo ke Pentekas pen kala ya ke jing siap tieng sya ke jing slur. Tong ini pai sya ki kam ki apostle lenong ke baat. Kebala record syapang ke jingja jong ke Pentekas. Uwe ubrio ubadan benta bha ha ke jingja ke Pentekas ke beningkong. Uday u Petras. Ngine pet syapang jong Petras haki arteli ki benta. Pentekas jingim jong Petras haswa jong ke Pentekas. Bat ke benta ke baat. Petras hadin jong ke Pentekas. Tong ini pet syapang Petras haswa jong ke Pentekas. Ngikin mau ba mo ude usendran uba shitraham ba uba kamat ba jong nompen im jong Jesus Christ. Ude we uba la syakin top hakata ka baki ong ki inner circle ke jong Jesus. Kawai ka bang ikin mau ba syapang jong Petras haswa jong ke Pentekas kalong. Baula len yau Jesus haduk laisien. Lada pipai syaka ketin jong ublay. Markas kelanong ke bakat saw. Dekat ke bahan riu pun riu adu arpuar. Kaya tu yengi. Syapang ka jinglen jong Petras hadu laisien. Yau nong pen im jong yu Jesus Christ. Lada wahat banyak. Ya kedau. Balai baulen yau Jesus hadu laisien. Pensyam badan tang kawai. Bakata kedai namar ke jing syap ting ke jong u. Usyap tieng boyok mau uru usyak kem lembat ujisu. Usyap tieng ba mau uru ulak ban syak sempat ba syak sedien Lord jong keding pena kum ujisu. Kum ta ke jing syap tieng ke penlong yo u baun len ya ujisu. Kata kedai ke jing em jong Petras haswa jong ke Pentekas. Tong ini pet pat menta ya syapang jong Petras hadien ke Pentekas. Ang kaktiin ke jong blay, kam ki apostol, lenong ke baar, ke dekat ke beningkong, bat ke basaw, ya kini ki kaktiin ki ba angkum dengan penpuli ya pi, bat lapau haki ki telit, ki ba pat penat kum ke ding, ti kala syong halor uwe pa uwe naki, bat la pendap ya ki barok da mensim bakot, bat kala sedang ban kran ki we pat ki telit, kat kum ba mensim ula ai bor ya ki ban kran. Ke Bible ko hang la pendap ye ki da mensim bat kot bat kan ne ka kentop yo Petras la pendap you do mensim bat kot ke ka bola le kalong u blay ula jit you ban long unong yalap ye ka gospel jong ka jimpenim na ka jing syap pendap do mensim bat kot ha ka sngi Pentekas u blay ula jit you ban yalap ye ka gospel jong ka jimpenim. Bakumta ulat day unong yalap ubaningkong. Haka jeseng yalap ka bapat ba hadin jong ke Pentekas. Ngila banong uday street preacher. Lalu street evangelist ubaningkong hadin jong ke Pentekas. Kajing yang jong ban yalap ka penpau ya ka mensim jong ke jislor. Don syuk kajing syap ting Ken mau emne hakapor bulan yu jisu ulan tang hapdeng joga jingdon ki kintay bat katungot kirang ba hanray menta hadin joga Pentekas habu yeng banyalam u yeng hapdeng jogi padba ki babon salyashu shepting shu u yeng ban krem ya ke jing shisha joga gospel bakumta larang isyem ya ke jing jong u Petras sakiniki arteli ki benta penyu bahaswa jong ka Pentekas uday ubasyep tieng henry hadin jong ka Pentekas ula kelalong ubaslur sakawai pat ke jingja ka bapenpau ya ba ke jingwan jong ka Pentekas kala penkala ya ke jing syep tieng sya ke jing slur ha ke jing jong u Petras kedai ke bulak kran hakmat ke Sanhedrin. Lada pipuli hakikam ki apostol lenong kebesan. La tu yengi bala kem yo Petras dan bakiwi kesendran. Bakla kedon kini kaktiin jong ublay. Hakabala maham ya ki sengap an penpuli ya pisan arpu pra. Ngila hukum skem ya piban hikaya kini kakirteng. Tia kemi pila pendep ika Jerusalem da kijingi kai jong pi. Pat pia temu ban penkit hangi ke senam jonu brio.
hak dekat arpu kendai ke ong gumni Teu Petrus pergi apostol kila YouTube kila ong ngidai ban kongo ya oblay kamtam ban ya Gibril Bagumta kan ika jing kren jong u Petrus kapen ina mar kata bahaden jong kapen tekas haden bala pendap yudu mensim bakut lapen kelaya ke jing jong u na ke jing syap tieng sya ke jing shlur kumta para bangit bait kabor ka beningkong jong ka pentekas kalong kadang kabor ban penkela ya ke jing syap tieng sya ke jing shlur kamut ayu na kebentah jongi. Habang idan na kabakum kini kesengi kabang ikan mau ya kejingwan her jong mensim bakut. Kakesngi pentekas sandi. Kapenkan mau yangi baka pentekas kadon kabor ban penkala ya kejing syap ting ki jongi sya kejing slur. Da kiwe ki kintian lak ban ong kum ni kejing syap ting jongi kan kelalong no kejing slur. Para bangit biyet. Habang ikran syapang kejing syap ting. Kejing syap ting kalong kaba shisha kejing jengi Gibril. Baro nangingiyat lembah kejing syap ting. Bat kamta maki sengi kiba kum kini. Ngiyo i ya kejing le don bor jong kejing syap ting. Kipara nang syarakin menjurbat nga. Balardan kenur kemat jing duai. Baki para bangit beit ki kuat pengingin duai na kebentar jong ki. Kalong bakin lat na kejing syap ting. Hakini kisngi ki baladap. Kawai kalong yeng juki para bangit ki apostol wan shi se yeng. Na mar ukpa juki yeng. Lasen syar tang da ke jing syap ting. Not ban syong marway hake kamra. Ukwa bet ban ya dan lang baro-baro. Bat marsen kabrit ban tiak ki kemak ki kabrit. Lawan sen syar ke jing syap ting. Ba ke jing syap ting nama kata. Kalong ka basisya. Kamtam hakini kisngi. Kaya kejing syap tieng. Haka ketien parengki ong ikada ka ketien fear. But fear la ngibo aka acronyms. F kamut false, E kamut evidence, A kamut appearing, R kamut real. But kumta kamut nama kata jing syap tieng la ni fear kadai false, evidence appearing real. Ka jing pin shisha ki bam shisha, hendai ki ba pau, kum ki ba shisha. Kaya ka bagi jing syap tieng kala. Kejing syap ting ka pendekok ya ka jinget ke jongi kejing syap ting ka pen arta ten yangi para bangit beit ban syanya ban nget au play ba komo ong mena kejing syap ting ti kalong ka basisya ba kini kesngi ni syap ting ban playau jisu ni syap ting ya kalawai ka balasyan sisngi ni syap ting ya ka bay bangimtip ke ka banja kejing jongi ni syap ting ha bangipet ya kejing long ka sensyar kadar hakeri India ni syap ting tip ka balangkan poisyano ni syap ting namar kejing pang kejing shitam ni syap ting namar kalawai jeki kon jongi tip kan long kumno banganget dan bungut na pring jongpi kiba pet yan ka program le sipiyat lemba kapor jong ka jingsap tieng mga kenmawa ka jiseng yalham juga balang ka bangilong ni ay live telecast baki dan ki message ki bawan ki comment section but ki babon tili ki message ki comment section ni yo na Jankia Hills ni yo na West Coast Hills ni yo na Keleng jukari jumbek jelang ke jongi baka bak jing kerpat ke jing duai kadai betang syapang banlat na ke jing syap tieng nyanyo you blay para bagi piet hapdeng jong ke jing syap tieng kak tien ke jong blay kak penken mau ngi ka bakum ke ni kesngi jong ke jing wan hier mensim bakot ha kesngi pentekas por bodan mentabat ngi bat ngim dan kam syu ban syap tieng an penkela ya ke ni ke jing syap tieng jongi sya ke jing shlur arti mati weh nyau kong na maruble shibla yang ika mensim ke jing syap tieng hendra ke jong ka bor ba jong ke jing it ba jong ke jing le adakar
Ngikan mau Stephen we niki apostle la pi pukuliah kala nong ka banyau dekat ke besan ter la tu yang i sya pangjong na ka udan apeng ka por ka bau sya pen sitam namar ke jingilap ika kerteng jong Jisu henry namar ba ke jing em jong ka badap tu men simba ko jong ublay ka jing syap teng kam sim yo ban sin syar yu wala da hapan yang markhmat bar ke jing yam da ka basya lentemau Bakum tala dan kena ke kubur Pentecost Sunday yang i hak bakum gini sengi. Umen sem bakot uwan ban ai ke jing pelan. Umen sem bakot uwan ban ra ke jing pen kela ya ke jing syap ting jongi sya ka jing slur. Pentecost ka khat yang i nama kata. Bagi mdai ban long ke ba syap te hendrengin long ke ba slur. Kemala nuduk menah. Oh ngi emakisngi pamangi ki kristan ngi syapting ha ngi syapting ban keren ni ke jing shisha ngi emaki jok balanang penyap ye ke jing shisha ngi emaki jok baka pisah ka kham keren ye ke jing shisha ngi mshlu syu pan keren ye ke jing shisha ane ken mahala pi syapting kum taru Pentecost ka pengken mau empat kelas ke jing slur jing syapting ban yeng marway hapdeng ki patba Ngi makejok ka boong if you cannot defeat them, join them. Lapim la ban job yaki yes no but ki. Ngi syapting ban yeng marwe. Ngi syapting ban em nakabenta ke jong Jisu. Ngi syapting ban yalam ya ke jing sya ke jing pen em mu Jisu yaki parlok ki jongi. Ngi syapting ban long sakhi ke jong utrai. Ki research ki study ki pen i baladan way ka daw ki briu ki ting ban le ka personal evangelism dynamar ka jing syapting Henry ka Pentecost ka wanra ka kubor na ka bentang jongi ka kini ka sengi para bangit biit ba ka jing syapting kan kelalong sa ka jing slur kata ka day ka bor ka beningkong ka Pentecost ka baar Kebor so ke Pentecost. Ngin yo mat ya ke jing pen kebor. Kebor so ke Pentecost ngin yo mat ya ke jing pen kebor. Pai bat nga syaki kam ki apostle lanong ke beningkong ke dekat ke bakpra. Kiktian ki ong kumni. Henry pinyo diang ya ke bor dalam wanu mensim bakut tapi. Bat pinyo long kinong pla yang ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat ha du ke bakut jong ke pertheng. Kene-kene kita khat ke jingkular jong Jisu bon sapa yu mensim bakot la pendap ini ke jing itu lupa ki kam ke apostle nong ke baar ha ke jingwan her jong mensim bakot ha ke sengi Pentecost kum ta ke sengi Pentecost lemba ke jingwan her mensim bakot ki sendran ki apostle ki la man ya ke jingpen kubor ke jong mensim bakot kum nong itip ba ke ja kata ke jingpen kubor Ngak sakhi ke ni lemba arteli ke jinglong juki apostle. Ke beningkong ke pen i ya ke jing syapin ke bor juki apostle ke de ke jingilap jong Petrus par ki khat wingon. Ke khat ke bakat sau ter ke itu yengi ya kata. Lapi puli itu ke sermon bau Petrus uyalap. Pensyambala thok ke dekat kat sau haduk lai penriu. Bakum tal rapi ken ki tentang arpulai teli dekat. Balapi puli ya kan ke sermon jong Petrus bakisenran jong Jisu. Dek kan syempor tang lai minit. Henry namar baka di ke sermon balaya lap da ke jingpen ko boru mensim bakut. Kaba mi kalong ang ke dekat ke balai penyo. Dia bakila yo sngowi kini. La dungak ia ki hala ke donut bakila ong Petrus bakita kiwai ki apostle apara kumno ngile. Kaktiin jong obleh ke dekat ke basafwe ke thu ru yangi. Bahagata ke jeseng elam. Lap yang syaka balang hadu lai hajar ngut. Para bangit biit. Kaserman banantang arpulai teli dekat. Lada pipulit tang lai minit. Lai hajar ngut. Lap yang syaka balang. Lap pendunggak ika donut kiba yo sngau. Lap penlong iki bakin kili. Akum no ngilek. Para bangit biit. Hatukan ikam demo. Kecipur kubor. Cuma sim bakut. Barok kadai betang kecimpul kubor jong mensim bakut.
Kebaar, kebang i, baka Pentekas ka pen ko bor, kawan ra ka jing pen ko bor. Kadai ka tin jong blay ka yathu yangi. Day lingba kis apostle pakisenran. Hadin bakilamat ka jing pen ko bor. Kilale bon ki dak bat ki kampla. Manong biang kilale bon ki dak bat ki kampla. Kam ki apostol nang ka baar sa pulai ka ong. Ti ka jing syap ting kala jaki men sim baro. Ba bon ki jing pela bat ki dak kela lale de ki apostol. Dena marbalai ki dak pela ba ki kam kela dak kela. Dena marla pen kubor. Hakakot ba pareng ka ong signs and wonders. Kini ki kentum ki kamba jong ke jing pen kia. Kini ki kentum ki kamba baki pen kia. Haka kerteng ke jong Jisu. Tangah kelenong ke balai la record ika kamba jong ke jing pen kia. You briu u bedekok. Kumtan dena mar ke jing pen kubor. Bakila banle yakini ki a barok. Badai na kadau. Lal fi puli kam ki apostol nang kaba khat nyau ke dekat kaba henrio kaya thu yangi balakot yakine ki senran jong Jisu ki apostol jong Jisu ki bala man dak bor jong ka Pentekas ka bala pen ko bor ki la khot yaki ka tien ke jong oble kam ki apostol khat nyau henrio la khot yaki namar kata kine ki bala pen kala kongpong ya ka perthai la khot yaki ki nong pen kala kongpong ya ka perthai para bangit bi kumta ka pen ken mawingi ba ka bor jong ka ar jong ka Pentekas kala na mar kata man penlong ingi bangin mat ya ka jing pen ko bor jong men sim bakot pangila bale iki dak pela bat kala ngila na mar kata ban yang ban yalap da ka bor jong men sim bakot kamur iyu yangi Lembaka jingraki jongi kini ka Pentekas Sunday. Saya si sen pat na magata ngin seliang para bagi pi. Ya ka jing pen ko bor jong men sem bakot. Ha ka jing em jongi she met ha ki yeng ki sam jongi bara ka balang hi barok kawe. Na malada dan kena ka por ka badan kami ka jing pen ko bor men sem bakot ka day menta. Kabalang Presbyterian jangi kadai menta bangidon kami ka jingpen ko bor jom mensim bakot unong yalap uba krau uyam bong su ong kumni nan puli da ka pareng sa pangkalakasi what the church needs today is not more machinery or better, not new organization or more and novel methods, but men whom the Holy Ghost can use, men of prayer, men mighty in prayer. The Holy Ghost does not flow through methods but through men. He does not come on machinery but on men. He does not anoint plants, but men of prayer. Kay baka balang ka don kamenta kam day shoot ki machine ki ba khamba day shoot ki butray ni rukom tray ki batmai day shoot ki seng ni ki rukom tray hendre ka don kam ki breu ki badwai ki breu ki badam khosio ki breu ki bo men simbo khot pen ko bor men simbo khot juan ng baki machine wan ng baki rukom tray hendre wan ki breu ka jing pen sle kam wan ki machine hendre ka wana ki breu ki bait banduai para bangibihit na magata Pentekas Sunday jo ni ka snam ka cut ingi say na magata ya ka bor jo ka Pentekas kan pen ko bor yang iba kum tangi de ban sliang ya ka pen ko bor men sim ko o ngi don kam si shay ka pen ko bor men sim ko u Charles Spurgeon u batai sha phang ka don kam you men sim ko you ong without the spirit of God we can do nothing. We are as ships without wind, like branches without sap. We are withered like coals without fire. We are useless. Klem ka pen ko bor jo men sim ko ngim long ye ngilong kom ka jhat kan kl air tenat klem uding but yap stai no ngilong kum do yong klem keding ngilong ki bamentoy ngidon kam na magata kejum ko bojo men sim ko kumbang na ru mene para bangit ngidon kam menta ya kejum ko bor
Kajing kelih ka babot kalong balangi don kami kajing pagkubor mensim bakhoy. Kajubab kalong. Di namar bengilalong kishing kibaterkong. Ezekiel laipo hinyo kalayatu ingi. Siapang katem kishing kibaterkong. Pakumta ngirung nilalong ngidon hakatem jo kishing kibaterkong para bangit. Pakumta ngidon kam. Ya kajing pagkubor mensim bakhoy. Susungi dan kami kecil berkebor. Nama ngilalong ko musol mo mensim bakhoy ulami no uwe samal kadri katsau. Hendak mensim putra ula kendriak no usol. Ya kini kecing terkong para bagi bihen. Ni saki ba kini kisngi kiba menta haki jolong kristan jongi haki bieng kisam pada ki balang ki jongi. Ni terkong dia bagi haki balang ki jongi ni bon ki riu nyam pani ki riu blay. Kecing terkong ka paru haba bon ngot ki kon kristan kim bang syuban puli ka ketin jong ublay ni duai. Kecing terkong ka paru dia haba ngila lendet iki constitution ngila rendet ki anjen ka pertaiban bangi persyang ban perung ki anjen ka pertaiban penyat ka balang dia kajing start pada ka borju men sim ko ublay. Kecing terkong ka paru haba bon ki kon kristan ki em kecing em ka basyak te marau jong kecing dikyat drugs ka kalai kecing pet ya ki film pornografi kecing kong ki pauru namar bangi em kecing em ka bangi lakam ya kecing snobha ban ya ka bangi ya ublay para bangi bi kecing kong ka pauru dia bangi mlong suki sakhi ke jong jisu kecing kong ka pauru balarangi kran syapang ka pop bar kecing don kam ka bakla bemon ki bayos ngau ya kata ka khubor kum kita kilong offended ki snowit ki angkam long relevant kajing terkong ka pau habaki tli ki yeng mani baki sni sunday kede ki sni late drive le kai pai din syakjing hat lenti jongi kum ka balang haka por revival fikir mau em yerhem ha arjal Rio, pikir mahu Hendai pecah mengidan mentah. Kadang kajing pejak, kadang kajing yelek, kadang kajing pajing pra. Haki ying kisam, haki balang kijongi. Bakum tak kini kilang kidak jo kajing terkong. Bangidan kam, ya kajing perkubor jo mensim bakun. Ngiru kajing terkong haki ying kristan. Dan ki ying kristan, ki pampulhi ya ke Bible ni duai. Kajing pajing pra ki ying kristan. Kajing terkong ru ka pau para bangit peet. Hakaba ngikom ki senran jong Jesus Christ. Ngim syem long syuk kumbalong ki apostol menhendai. Ki nong pen kalakong pong ya ka perthai. Mudur mapisi an ke jelang jongi lesengi dan ke banyu posan persentam ki banget hau jisu hendrai para bahit bahit pet ki jing sniu ki badan hakani ke jelang jongi hatungi pen kala khongpong ne em ya ke jelang jongi ya ke nong ba shlong ke jongi ngi pen kala khongpong ne em ki shnong ki thau jongi da ke gospel jisu but dena markani ke daw ngidan kam ya ke jingpen ku bor jong mensim baku jong blay para bagi bihit ngidon kam ya ke jingpen ku bor la don kenu ku por dai menta bangi don kam bau blay union pendon kam ingi bangi la ban le ki bakraw nam ta ke burom jomo hakawai ne ke jing trei mission field jong ke balang jong ya lat krap anu mitu ipi ya ke jaka nam ta security reason Paladon way para bangit akata ka shnong. Balawan bangit chau jisu. Pat utre ka kam kum unapit. Kadang ka jingper ha kedukan ke jong una maru temme ki juranya ki brio ki bampat nget ki juwan. Syakani kedukan man pak kap snyo yu. Ha ka por jong kuvet hapan khang ye kedukan. Hani ki dan ki long yeng ki baju pawan yu she yeng ban kap snyo ban kerpang ka way ne ka yeng ke yeng jong ukpa jong ka yeng upala long paralyze san snem para baget be. Kidi bampat nget. Bakum tau ujulik kap snyo ujulik ki temahan yo tau pa jong ta ka yeng. Bat kum tah ka way ka sin haba ulet kadang kajing kentu jong mensim bakot jong ublay bakata kajing kentu kalong bau day banduai nakam tau pa jo ta kiyeng bakum tau lapan jing bet nakikon bat ne ta kidokot jo ta kiyeng bau wang ru la pinget keteng jong jisu pa jong piula ban yeng ban yai pa kata kiyeng ki sya bat kong tongin nge
uduai une unapet para bangit jongi uditang unapet para bangit biet umam nan jing start nan qualification ki bah kil kraw ka tu kata ta hende udan ye ka jupun ko bor jong mense bako para bau yeng ba uduai adalah depan duai ke jing duai ko bom dan jerong uta ukpa jong ta ke ye san snam mula paralyze hene bala duai ni para bangit jing bodi tau napet tau pa ula yeng bat yai haka kerteng ke jong jisu man bangai kendo yung ayo mensi pagapin perkat yang ake ke bor ke bari kas bor ke bari kalong baik nama baka bor juga pendekas kapan ke bor ini baka bor cuma mensi makon kalau kum ta yunu para bangen kalau kum ta yang iru para bangen bihen ladangi mat nama kata yang ke bor juga pendekas ngin mat nama kata yang ke jumpun ke bor cuma mensi makon ngan penkut no wat swaban penkut ngan penkut mau biang ye pi pangilai keren siapang ke bor jong ke pendekas ke bor jong pendekas ke peningkong kalau ke penkelai ke jing siap tiang ke jing slur ke baar ke bor jong ke pendekas kan penkut bor yang itu mensi makon hana swaban penkut ke jing kelingi yengi kalong pikwa ne em ya ke jing penkelan ke jing siap tiang ke jing slur pikwa ne em ya ke jing penkut bor jong mensi makon ha ke jing em jong pi shimat ha ki yeng ke sam jong pi ha ki balang ke bengingidan pangangit baro nginong ho ni kwa pastor paban yo ikani ngidon kam sai sen ban ai jaka bo mensi makon un song dap ha ke jing em ke jonga pat ke jong pi Musim bakut ladon, hari udap ne ke jing jongi. Efesus san kat pra kong tu wat long pi kiba kiwin bu kiwin de kawan de tu long pi kiba dap do musim bakut ki apostle ki dap do musim bakut bakumta khat yang ini nama kata bangi ngin seliang nama kata ya ke jing pendap jong musim bakut ha ke jing ke jongi. Kaya bangi day banle kaktian jong blay ka ay jing mut yangi seliang yo mensi makot yon de sinyo lai punyo kabaar kala kabamot kam ke apostle alai pupra ngin mah na magata ya ka bor ka pentekas ha ka jing jongi shimet ublen ku yangi pengakuan penkut ini ke jing ruai ke basan spa prapupra bukan long ke jing duai ke jongi try ko makasni pentekas atau te de ke borba bakrau baning do ki pop kum hakeding barhem amin sim bakut tuan tuni duai nyaingu yameh ko kan rat namar ke ni ke ketien ke jong meh ni pan map na meh ya ki pop jongi barok bat ni seliang kan rat ya ke jing pendap ke jong meh du mensim bakut jong meh ha ke jing jongi shimet ha ki ying ki sam bat ki balang jongi le kum ta ku kan rat be ngidon kam ni ke jing pen ku bor ngidon kam kan rat ban shop se jingai ya ke jing shop tieng pengilha ban le tang ne ka bor ju mensim jong meh isen yang ikut try map ki pop jongi peliang jing duai para kebuai no tuai pa kejingai jong Jesus Christ kejingai ba boleh pa dalam kejing selok mensim bakut dalam dekat bat ngilang barat nadu mentach karta bom cukut ru amen